Pozdravljeni, danes je druga nedelja med letom. Evangelist Janez nam danes pripoveduje o Jezusu, ki se v enem trenutku obrne in za seboj vidi dva učenca, ki gresta za njim in jo vpraša, kaj iščeta. Rekla sta mu: Učitelj, kje stanuješ? Rekel jima je: Pridita in bosta videla. Mi včasih mislimo, da kar vemo, kaj nekdo želi, kaj nekdo namerava. Jezus, da se temu izogne, zato učenca vpraša, kaj iščeta, da bi mu ona dva to sama povedala. Želi, da sama dva najprej premislita, kaj točno želita. In ko premislita in odgovorita, da želita vedeti, kje Jezus stanuje, jima Jezus ne da odgovora, ampak namesto tega ju povabi, naj gresta z njim, da bosta sama videla, kje živi. Učenca, pravi evangelist Janez, gresta za njim in ostaneta pri njemu tisti dan. Kaj sta videla učenca tisti dan, ko sta bila pri Jezusu? Evangelist Janez o tem ne govori, ker želi, da bi bili tudi mi podobno radovedni. Učencema je en dan z Jezusom popolnoma spremenil življenje. Jaz sem vam danes s seboj tule en seznam, na katerem piše, kaj želim, pa so 3 prazne črte. Jezus si želi, da bi vsak od nas želel ostati z njim, zato ker on želi ostati z nami. Ampak kaj bi jaz odgovoril Jezusu, če bi me vprašal, kaj želim? Naj bo to izziv za nas premišljek današnji dan. Vse dobro.